Mai malia ho e ki mo lelea tonga ko tonga pe. Fe ki tai lelea pe ki mo tolu. Ke mo unio ngongo mo le te oka mawhaka televisione tonga ki he hongani. Ia wakai ke ulu i o ngongo. Ia i pe whenga mali e ngawe i tongani ka i kai ngawe e ka kai tonga ki ke whenga mali e ngawe i to ampuli anga. Mata i ahoni a whatau ake pot ngau whatau aki langa whalaka whakamonika. Mona whao mawhai e mahu inga ki whakaivia ngai business o ngā poloa whaloto whanua. Pea hokatu whenea ake hu e ki me nipa e whale lea me a senita tali tō fulfola ai ana e whaloto whale pē. Te iai me ngahi o ngongo ke he pē ana iange ke wakaile wa eni ki he whakaikiki. Nei hokatu whenea ake whale lea o tō ngā i he pongponge ahoni ka na e mahino na e whaloto whale pē. E whamatala ko me ofisi e whalea lea o hange pe en ko anga maheni ko whemea ake hau eiki me mipa e whalea lea. Ke ka veinga o whikau aki mo e tali o tō fulfola o i kai ke whakamafola e ngai kau taha lei tio ka o ku whaloto whale pe. Whai ki ke tala noa ko ia mo mali a Gooten Vale. I he mea ai sea o i whalea lea no pele e whakawhanua koe asenita whika nima poini taha ai e whalea lea i he hoka atu ai whemea aki aniawhi ko li pōti whikau waia o i tau anoa ua. Koe ngā wea ai komiti whili ke tali o i tō wholofola huwhi o i whalea lea. Kei kehe i he tō wholofola huwhi ai ni awhio ki ntupo wono ai whalea lea o tonga i he aho taha o Sanuali na ani tō wholofola ai ki a lea ai whalea lea mo i pule anga hangahi whaunga ke tali ake ngahi pole o ku whihangahangai mo i whanua. Na ani tō wholofola o ku totonu i he pule anga mo i kau me mipa whalea lea ke whotu utu lelei e nau ngahi tamu aki he langa whakalakalaka o i whanua. Ke uhi ke iai hangahi koloa whiunga ke whakalato kotoa aki ai ngahi whema o whaloto whanua. Nei kauhi ngai ka venga na i tō wholofola ki ai a ini awhio ko e mau anga iwi me natula mo i ngahi langa whanua o ku tataki me he waa o i sektoa whakatao taha pehe ke he whakatao aki. Nei tō wholofola a ini awhio ki he mo uilelei mo i ko viti taha hiva pehe ke mau inga ai a ko ki hono kakai. Nei kau mo i whai tō kona tapu i he ka venga na i tō wholofola ki ai atu po wono i hono huwhi o i tō uwhalea lea ua noa uowa mo e nei wholofola ko i hā ai ngā ue ai puli anga ke tali aki ai ngahi pole o whihangahangai mo i whanua. Nei hoko atu whoki i he wikeni ai whemea aki ai whalea lea o tonga hiri ano tolo i whanongonongo. Koe whoki ai whalea lea mo i kau mei mipa whalea lea fo o koe kau u whafunga kakai fo o e toko tolu. Nei lava lelei ai o wau ki hono whafua ka wai ki nau tolu ke nau hoko koe kau mei mipa o whalea lea o tonga. O ke lahi pe ngai whenga maali ke ngawe i tongani ka o Filipe ai kakai ke nau ngawe i tō puli anga whaafowen e ngai whenga maali ngawe whakataimi inu sila mo Australia. Ka venga nei o hake lo tonga whime a ke whalea lea o tonga e ho atai whiawhi aho ni i hoko atu a hono toi whamafola o whime aki i he le tio. Mali a Gooten Vale mo i whaikiki e tala noa ko ia. Nei kau i ka veinga nei to kanga ki ai ai e whafunga kakai o e wā taha to ke tā Daniela Fusi Mālohi koe whainga mālie ke mao ngāwe. Na ne pehe ui ai pe whainga mālie ngāwe i tongani ka au kai ke ngāwe e kakai tonga i tongani ka au nau tatali ke whainga mālie ngāwe i tu apule anga. Koe tau e ni hongo pulutuku e tau no tope e tori o e foi aka. Pa koe o punea soga tupu e ku parupare mala. Nio mo kutate mai sili ni e. Ka kutu o kukitua iti he area ngāwe he eria koe senistio. O ka whanongo pēta toria e tai mau ngāwe koe fuu parupare mala. Te ala tu ki he alo ko kwa he ngā sio tono ai i he fie mak koe i he ngāi pāmiri ha i mea ke mahu ai se. O asere eria ia kata tisa peke asere. O fie mak o kau ngāwe he eria te ngāi pāmiri. Kakano i mani koe mai tingi pe koe teori mea koe ni loto fonua koe ngahi eria ke he o stala mai pe he ngau report pa statistika koe wanga tu koe nau tola he ngau pakai he kaite ke nau koe lava e nau tolu o kalofe ai se mau kau ngau e mei tua pure anga o nau poto i ngau. Nane tui pehe koe kakai o ngau wholau i he whainga maa le ngā ui whataimi o kau ke ni i hipna osi maa uhona whailonga ako koe tipi loma. Koe tokanga ai whawhawhonga ke whakaivia e tautupu mo i whanau ke uhi koe kaha u. Nei meo tali ke ka vei ngani a e ki palemia hu a kawa mei liku
Koe vai unga toko lahi ai kakai I tongani o whatatau ki he tohi kakai, koe whanau I he ta ua fulu maua ki lalo. Nai mea pale miahua kawa mei liku koe palapalema enina e haa I tongani I he konga ki mua I tauni, ko whi mau hakau ngā ue, kāna I kaike I ai hakau ngā ue ia. O ku whawhafuafua ki toko whitu awhi ai tō lahi kakai tonga nofnofo inu usila mo Australia I he polo kalama ngā ue whakataimi, a ku kauke ngā ue tōli whai a kau mo ngā ue I he ngāhi whali kakano I manu. Pauki te apua pārani ko, ai tau tui whalahi ai kika, me he ke mau whakalaupo. Nei ki pauparema poke te uranga koe ki mua, ai langa koe ni he tsunami, koe kai ki mau whakakai ki nau whaela. E nei tū poke kai mea koe ia, nei lapan nau tolu ki a seria mo Nusila, I mahito wai ngāko. Ka toki osko e COVID, ka mahino koe nu whaelanga, ka whoku mai lewa ai toenga, o nau noko e no kau ke ai kau tahalanga, o ki kamata lere ato I toni e la. Aia koe mea ke ku whai tokangi ai, ai ngai palparema, e kau ki pea mo e tau kau wa o kone o tori. Ako koe ke ewa e taha, e taha ofia e koe toko whikuafe koe ia. Koe whikuafe koe ai ka nau whoku mai ke koe ia tau maho. E koe mea ton ke tau whai, ke tau whengawe ea. Kau sio pe ha ai mea te tau la whai, ke solo vai palparema pa sosiale. O mahi pe kau si ilo ko toa pe ko. Ai koe ke winga ia ke tau, o hi ka pe waha koe toko whiha. To ai a whenga maari e ke toko la wafike. Ai koe mea pia o hoko sea pa pe whai tata noa mo e ngai kau taha ko ngau kau kakai. Nā no e mea ke whaha ko kalama ke toi ako I ke toi lere iane. Ai mati teu e tau whanau koni o ati ki muri ko ngā peko ngai whaparema o pāki mai koni te ate pito ki ta whasosiare. Kage he koe tokanga I he wheme aki ke mohu whaunga hano tokanga e kina o whanau tautupu I he malai o ia ko moi mau ngāwe, ke hiko kaha o moi ngāhi whainga maali e ngāwe I tongani mo tuapuli anga. Mahino koe whainga maali e ngāwe whataimi tuapuli anga, tokon lahia ke tuunga wha ekonomika e whanua whakaluku fua. Koe ngāwe whakataha I hono pātoloa ke whakatau ake koloa ngāwe pe I tongani, a makatoliki ke hono whakalakalaka koe ekonomika e whanua. Ke kongai mea e pale mia ho kawa miliku I hono whailonga I awha ali whakatau ake I tongani, I he pongpongi o ahoni. Vai whanua tū pola na ia he tonu, o ne mai whaiki ke talanoa ko ia. Nā e laungi au e kakaina nau ahia e holo whamanato Queen Charlotte I he ahoni ki he polokalama whakaali ali he potonga whiwhatau aki. I he mea e pale mia ho kawa miliko koe whiwhatau aki koe poutuliki mahu inga ia ki he langa whalakalaka wha ekonomika e whanua peo mahu inga ki whaivia ngai business tonga o nau ngau he koloa o whatau whalot whanua ati tongani ke pehe ki ono huatu ki tua puli anga. Nā ne mea ki he mahu inga o e tokoni koe mo popou I o ki nau tōluni kai malawa ki tu uloa e nau ngā we I ai sektoa whiwhatau aki I tongani pe tai mali ai me ngahi whanua whaluku fua. Loto anine mea eik minista e potungai whiwhatau aki te kata William Latu koe ka veinga whaali ali e tauni koe langa whakataha hatonga o tuelele yangi ma ai kahau pe au tōtonu pe ia I he taime o whima o ai ki ngā un whakataha e whanua o kau hono pātolo aki ai mahu inga e koloa ngā hipe I tongani. Koe ka veinga koe ia o e whakatau aki koe taha whokia e ka veinga ne tō whalafola kia ne awhio kingi tupo wono I he tō whalafola hufi koe ia o e tau whalea lea o e tauni. Nā ne whalafola koe koloa lolo kai pehe whoki ke mea toko ni, ai ongo koloa lai taha a hono hu mai pe mei tō pule anga ki tongani. Pe au tonu lewa ke wakai I he pule anga ai tūkunga whapa anga koe ia wiai e whanua, I he anga koe ia e whakatau aki. I hene pehe lewa, e malawa peke whiau he ngahi maketi whaloto whanua, ai ngahi whetau aki koe ia I he whakatau aki. Kai ke he koe whaawa koe he eiki pale mia hua kawa mei liku ai polo kalama whakatau aki koe ia o e ahoni e tō kakato ia I he hiliha aho e tolu pia mei heni. Pea ata ia kai ki mou tolu hou eiki me kakai e whanua ke mou mea mai o wakai I he hola whamanatu o Queen Charlotte. Mai ngongo ai le tio mo televisione tonga pe mei he whakali ali o e whakatau aki wa noa woua pe mei he hola whamanatu o Queen Charlotte koa wahi whanua tū pola. Ko laka he toko tolu ko fulu ai ka kai ko whaek eke he kau polisi mo tāna ki mea whakamatala whikau ake me mamana e hoku ke whale no whaanga I wawau, pea malolo me whiwhine ko tu I mala moala.
Okay, hokat pe fatotolo I fingai aki mga kup fikau aki o kau ke family pekia. Mo pot ngawe tamate afi atonga. Malikuten bel mo e fumita he tu unga o kia ngawe kau polisi fikau ak me kavingani. I he whamatala ai tokoni komisiona polisi David Tahawailea, kua kakatoi ne wike e ua mei he mālolo atu I mala moala o vavao, tupu mei he māmane hoko ki he whale nofuanga na e nofuai mo hono husipaniti, pe aku kei hoko tu pe ai whatotolo e ka polisi me ngahi kupu whikau aki. Koa oen ke toko tonga fulu tupu ai toko lahi o e kakai kua whakai eke o whikau aki mo e māmana ai hoko, pohono na tula. Nei behe vai lea koe lolotongani o ku analaiso ai whamatala kua mau, whadame wakai tonu ki he ātakai o e māma ne hoko. O ku kau ki heni a hano ngai aki o ngahi ata o ku tuwhaki holo I he mitia whakasosiale me ngahi whamatala kehepe. Laka ke ngahi whamatala e tongo fu o lawa tānaki ni mātai ni ke nike tokoni ki ngā o toni, ka koe o maroro kaunga te ngā ue. Pehe ki ono tānaki o ngahi video mo ngahi ata mo ngahi pamoni ke lawa o tokoni hen ko koe pamalo te ngawe ia na ko ko pena na tokoni mai I tapa akto ni o hi o ku lave me pu ngawe ke pe ai tai ko ku ha ko ngahi tawa no sa tawa mo singa ga e pu ngawe ke report na ngai pamatala to ya pau ke ngai mo ni me Nei behe e vai lea e malawa ke I tongani hani ihi mei tu apule anga o ka fie mau ki he whakatotolo, ka koe lolo tongani o nau whai peho nau tūku I ngā tā ke mau ai mo oni o whikau aki me tupu anga o I māma. Koe toi whakatotolo ma kehe ko e ni nei behe e vai lea o ku mahu inga ke mahino o ku perepere ngesi, pia ke ue tuku haki hani ihi lolo tonga o ku kei lele ai whakatotolo. O te eki ke whakailoha taha pea o ku lahi ano tā palasia hani ihi I he ngahi mitia whasosiale. E kei hoko te whatotolo na I toi whamanatu mo kole e vailea ki ha taha o iaiha ani whamatala e to koni ki he e whatotolo e malawa ke whitu utaki ke api polisi o whitaha. Nei malolo atu I mala moala o vavau I he aha valo novema pena o si whai ai sula o awhanga tuku ai tupuanga o ni malolo, ka nei kai ke whia maali ki heni ai whamiri o makatu ungai ai nau kōle ke te whatotolo I whaong ai māmani hoko mohono na tula. Koe whatotolo whaong koe ni o ku tataki pe e potongai polisi tonga, pea ngāwe toki ai mai kau polisi no usila I tonga ni, mai potongai tā mate afi a tonga. E tere leiangi ai mau anga vai I ngahi ako anga I hono fotu wai ngai mi sini ki hono sivi o e vai ke whapapau o ku maa hai sini mo tāu. Ki ngai ake ne whānau ako. Ko I tongane ni I koe timi eni me he University Canterbury ono usila ki nau fotu a mi sini sivi o e vai I ngai ako ake ke I tongani. Koe whai ki koe tala noa ko ia mo vai whanua tō pola. Koe ni I koe ni koe whanau ako ia I he apiako wha ensinia University o Canterbury New Zealand, pe ko nau mawai e tau kei whiunga ke nau ngai ake o nau ilo he University ke whakatu o e ngahi mi sini sivi ko eni o e vai. O whawhau eni he polo kalama tala site e Pasifiki ko I kau kea, ai e ko nau whatu wai I he lolotongani ha mi sini sivi o e vai e fitu. Kai lahi taha e ngahi mi sini ko whatu uni whatu uia he ngahi ako anga e automotu o hapai. I whamatala ko tuk mai ki hongonga le te o tonga he pule lahi o he polo kalama to koni ko eni pe koe takia he polo kalama ko eni o ku whalau mai e timi ko eni pa minusila ko toki ta Russell Taylor ko he polo kalama ngawe anga maheni pe eni tala siti ko eni ki ngai whanua e Pasifiki pe ko ia o mai eni e toko ni ki tungani o mātu unga he whapaanga ngai hoa ngau na o pātolo ake mahu inga o e mau e vai o ku maa hai sini mo tāu I he ngahi ako anga. Ko ni ko Tamara Claire Shretton, ko Tim Dunshee, Evan Cahill, George Mortlock, pia mo Brian Uripeno, pia taki he te mini atokita Richard Mendoza. O kutokangi kina ni he kolisko tupou a hono tauhi mo hono whia aki ki nau tolu ki whahako e ngāi koe ni, pe toko ni kei ako maalunga tupou ma kolisi up for all. Unau te ngāi whataha whoki me whaifkau ko moi a hau kau whanonga kei pehe kia saia laitia I he ngā weni. Ko e ngāwi koe ni ku kau kia hono whātau e mi sini sivi vai for all, ko e ngahi nau tokoni ki hono whakatuu, kai pehe ki hono ngai aki o ilo mo tau kei whiunga ki hono whakatuu, o e mi sini sivi ko eni e vai he ngahi ako anga. E hoko atu hono mui I e hongonga le te o tonga, ai ka vi ngani.
Pea maho inga ke whapapaui. Koe ako, o kwhaia a takai o kuhao, malu momo ui lelei. Koe tau mua te whito ia e kaumpule ako i ngahe api ako neuesia me hake a peau kula i sanuale o tau ni. E nau whamatala i he wā i taimiko ia o whakake ake. Koe tala loto maali e ia e puli ako i ako loto kolomotu ako lose tau whakuluka, lotonga hano whakatoa ngai makehe e ako angani i he polo kalama whaki pale e potunga i ako mo ako ngāwe ane awhi. Vai whanua tū pola me whaiki ki tala no ako ia. I he tala loto he pule ako e ako loto o kolomotu a lose tau whakuluka, neongo ai ngahi peau tau hake he whanua, e kei whai la pia e waka e ako o te tau ipe i he alo tāmaki mo e alo maali e. Nei pehe kuluka koe manatu ki ane awhi mo ngahi haha ai peau kula, pe mo i pae mo unga awhi o kwhakangalonga taa, he koe mau na e hulu pia lahi, ka ni pau ki hoko atu e whanonga ke uhi ke kahau o e whanua. Koe ngahi we siane whatupu lele a loto mo puputu wai e whakaukau, kai maali e he koe taime whakakea ke oku makehe mau pia e ongo e whingai aki, mo ngai kupu whikau aki ne na wala o te koni kono whalakalaka o e ako anga. Nei mahino ki kau whai ako pe mo mātu ai se te wholau, pe ana naunga utai e kupu kotoa ke whahokanga ue, lotonga e whakakea ke. Ne malawahene o te langa whoo e ngahi loki ako ni wesia au pito pe me whatamaki koe ni, pe whakalelei me ngahi elia ni wesia. O whakakawali ki he potunga ako e malawahe ako akane to ikune me talikola i he tauni i a piako maalahi, ne ongone i he whotunga kehe kamataanga i tauni. Ne kai haa mana ki te kauhonau hingoai he lisi ngahi a piako whakaofo whataha o e tauni. Koe ako angani whoke o kutu uia i he elia ofi ki tahi, he elia kolomotua, pe ni mau ilahi e he peau kula e eliani, i he ahotahani mako ia o Sanuali. Ka whatatau ki he tuunga koe ukiai i he lolotonga ni koe hili pe ene mahina e hongo fulu, ko ne toi whoki pe ki he tuunga anga mahini ko ia na e iai. O ku mahino pe whoki koe ue sia tatau o ku wausia ko ia he ngahi apiako koe ne ue sia pa me he peau kula, e ahotahani ma o Sanuali o tatau pe i tonga tapuni, kai pe whoki ki he ngahi tūku i motu i he otumotu o hapai, o tau te whito ki lulunga, pe a moe wahe whanua o tu mua mua. O kuma ke whoki ai ta unika i hike ki malawa he apiako, o puke ko ia e unga, o e apiako maalahi e nau me talikoula, o kuanga maheni ke nau mau i he tau kotoa o ka mata pa mi he tau ko o si. Mai ngongo ai le te o me televisione tonga, pe me i he akoloto loto a kolomotu a, ko au wahe whanua tū pola. Te wakai mua ki he ulu i o ngongo o e aho. Ia i pewhenga maali ngāwi i tongani ka utualahi e ka kai tonga o nau whili. Nau kawat ki he polokalama ngāwi whakatai ni kuta o puli ana. Mata e ahone a whakali ani e potu ngāwe me whakatau aki mo na whunga whai. E maho ia ki whakaibia ngai business ko e nau ngai koloa whakata whenua. E hau kati whenua aki e hau eik ni nipa e whalealea he ase ni tari tō whiwhola. Aia na e whaloto whare pē. E kato pēo mo o nio ngongo mo le teo kai mo Afrika televisione tonga ki e hauani mo e whakamanatu ki ha o ngongo. Whetu tak mai ki whika telefoni ki e watolu nimi ni maono. Whakamala te pehu tau ki whi ao mai ka mo me ao.